Vallahi bu muzeyin başlandığının sebebi abo gugumnen. Anam bana buna yoğurt koyup verdi. Dedi, Mukaytol kırma dedi. Ya ne varmış onda dedim kırmaya. O dedi baban sudaktan sürgün eten vakitte buğdayımı bir şükürpe koymuş aşkacele. Ana bu Gorki'ye var bir şey. Gorki'den Uzbekistan'a, Uzbekistan'dan Kuban'a, Kuban'dan Vorun koyuna mı ne Sudak rayonunda Vorun koyu var. Ana bu benim elime düştü. Вот он, столик крымского хана, кофейный столик, походный. Это оригинал. Çünkü Урсча söyleyeceğim, в 1944 году, когда был Дерибан, когда нас выслали, и грабили этот музей, и один еврей его, оказывается, забрал. И я у него выкупил на блошином рынке. И из старых вещей самый ценный для меня вот этот ремень. Bu Seyitoğlu Sidamet'in anasının, çünkü o bizim emcemiz oğluydu. Seyitoğlu Sidamet. Onun anasının kuşağı oldu. Genim Sudak'ta yaşayım. Bu müzeye birinci kere geldim. Ve gerçekten de genim için büyük bir yenilikler gördüm. Bu müzede ayrı zamanlardan, ayrı asırlardan çok meraklı eşyalar bulunmakta ve bu nasıl desem her bir eşyaya bakanda sanki o eski zamanlarga yolculukka çıkan gibi olasın. Pek meraklı ve pek beğendim. Конечно, очень радует, что есть такие люди, которые ценят, собирают такое культурное наследие нашего народа, что оно дает просветление для молодежи, что оно притягивает молодежь к этому. Очень радует, что такие люди есть, их много достаточно. Хотелось бы это развивать и участвовать в этом. Bana evet yardım gerek, sizden yaşlardan, siz okumuş balaysınız. Yeki bilmeyen şeylerim var. Gelip bana yardım etseniz, bu çünkü menki dokul bu milletimizin.